Simxar huwa film bi storja fittizja inspirat minn ġrajiet veri. Il-kittiba bbażaw il-maġġoranza tal-film fuq ir-rakkont tal-unika vittma li baqa' ħaj wara din it-traġedja flimkien mar-rakkont ta' martu. Simxar hu bbażat fuq il-ġrajiet li seħħew f'Lulju tal-2008. Simon Buġeja li dakinhar kellu 35 sena salpa minn Marsa Xlokk fuq l-iskuna tas-sajt tiegħu. Miegħu kellu lill-ibnu Teo ta' 11-il sena, missieru Karmnu ta' 60 sena, lil Noel Karabot ta' 33 sena u lill-Abdur Raham Abdallah Gedi mis-Somalja. Suppost kellhom jirritornaw fil-port ta' Marsa Xlokk 4 tim wara, iżda dan ma seħħx kawża ta' splussjoni fuq l-iskuna bl-isem ta' Simxar. Kien Simon Buġeja biss li salva. Il-kadavri ta' Karmnu, Noel u Abdur Raham kollha nstabu. Iċkejken Teo għadu sal-lum 5 snin wara ma nstabx. Madankollu l-produttriċi tal-film Leslie Lucy saħqet illi ma tixtieqx dan il-film jitqies bħala dokumentarju minħabba li hemm ġrajiet li huma purament kreazzjoni tal-immaġinazzjoni tal-kittieba. Tkellimna ma' Clara Ġus, waħda mill-attriċi prinċipali ta' Simxar. Kull meta tieħu sem forsi f'dawn il-produzzjonijiet minħabba li l-parti tal-Maltin ġeneralment tkun żgħira qatt ma jkollok l-opportunità illi tiddiskuti fil-profond mad-direttur fuq il-karattru. F'dan il-każ Rebecca ltaqat ma' kull wieħed u waħda minna li għandna parti sostanzjali fil-film u għamilna proċess ta' rehearsals, laqatna mal-karattri li sa nkunu qegħdin nagħmlu x-xeni magħhom. Sirna nafu lil xulxin, iddiskutejna fil-profond x'tixtieq minna f'kull xena, ma fl-istess ħin tatna l-libertà kważi assoluta bħala atturi illi noħolqu aħna. Il-ħidma fuq il-film Simxar beda 4 snin ilu. Bil-filming f'Malta beda f'Novembru li għadda u ppjanat li jispiċċa 5 tiem oħra. Alla volja l-film huwa l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu peress li nħadem kollu kemm hu f'Malta, ir-riżorsi meħtieġa bħal faċilitajiet, ħaddiema u fondi kienu provduti bl-aktar mod professjonali. In the film for about 4 years and we know the director quite well. We've been helping out with scripts and the whole development along the way. But I guess seeing it come to life now is fantastic. Working in Malta has been brilliant. I mean, I guess the opportunity to actually do a film about Malta, so we don't have to dress Malta as if it's another location, which I think tends to happen quite a lot with films that are shot here. So the fact that we're dressing as is, we're trying to really highlight some of the idiosyncrasies that exist in Maltese society. Id-direttriċi tal-film Rebecca Cremona diġà rebħet il-Premju Directors Guild of America Jury Prize għal-film qasir Magdalene. Il-film ser ikun qiegħed fiċ-ċinema fir-rebbija tas-sena 2014 f'diversi pajjiżi fosthom Franza, l-Ingilterra, l-Amerika, il-Ġermanja u l-Awstralja.